Tanaw sa tag weather news kadyot kauban si Yanit Garcia unya. Wow. 27% temperatura daw karon mo nang kaulanon mo kabati mo ba, di ba? Pag uulang mo balag sa Mexico ni na weather. Okay, 33 temperatura dili ra kay init, sakto ra kang kabugdawon, di pud sad sa init. Munang pasabot nga the best. Importante mong goodbye nga makabalo ka sa panahon ba para makapangandam ka ba kay ug mag-ulan or mag-init, makadala kag payong bitaw, minima, maxima, noche, di ba? Tiknot mo boys, balag wa ta kasabot. 27. Pwede ko na istoryahan about sa climate change. Maminaw ko na bay bisag tibok adlaw pa na bay. Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Merkules. Yes! Ana sa maulan daw sa Sabado, hinungdan sa kaulanon. Fights! Nindot pagit sa modalag. Yummy. Nindot sa modalag presentation ba na makasabot gid kita bitaw nga masunop gid si mong utok tanan iyang ipangsulti. Unya ana sa low pressure area karon. So dapat inyong buhaton is unya magdala magpayong daan. Unya 23 ang temperatura na. Fuck! Yes! Okay, modala kog payong, may problema na. Pila ka payong ug unsa color imong gusto nako dalon. Pagsaba lang pag unsa man eh. Ikaw na po mag-reportings. Di makakablog explain. Maot ay.